Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ba kesorkar kelas dang ban penbori pajba ban aibek ya ketika COVID kador bar snong maulai pot muri kala rai ban nem penbori kinong song snong ban shim ya ketika bat kan pha jingtho sa ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district habai dei bat kani urang ba snong ka maulai pot muri uba eskurba ulaong balada omdon kano ka jing penbek habai dei bat kani kador bar snong kan muduino da kemukot duma PIL haying bishar namarba wat katnat ka kot ka khia jong sarkar pedengru kala krenshai ba kajing IT ka COVID kadai banlong katkum kamon lajluj jong kinong song snong uba kurba ulo ongru ba kani kajing penbor ka sarkar ban IT ka COVID kala nang pensertok ya kajing mut jing perkhat jong kinong song snong nadu kinong didukan bat ke ba kamai kali nalor ba kiladep bandon lupa ha kajing kuslai baro sikata namar kajing bomdon kamai syu namar kajing perking jong ke sorkar uba kurba ulah krenshai ba kador bar snong kampersya ya ke sorkar habai dei bat ketika COVID henry ka ibet ha kamon balajlut jong kinong song snong ke bakwa ban ai tika klem kano kajing penbor kumbala krenshai ru da katnat ka kot ka khia jong ke sorkar pedeng Kador bar snong mulai peduli eksekutif bumdi mene kelaisong angkat bat kiloyos badan aku ka snong kujungi ban dia discuss halor kane kamat to bangilai I ba deputy commissioner East Khasi Hills district mendin laong ba no vaccination no reopening of shop but anum sya banyak kali taksi kamai ki auto ki wejwe bat ki kam ki bedai bat kane ka vaccination te hakliang jumi ka dol barsinong ni sukhia bhai kani karai nomar bangi im haka ri ka ba lai lui ni don la ka jong ka constitution bangi don ka constitutional rights baka tim ka constitutional rights ka jumi haka artikel arhuai kala jong ka Indian constitution kala kran syai kedar ya kani ka rights ka jumi tenda kaliang ka dol barsinong nakai lapan kre bangin ai kani ka city syari Deputy Commissioner East Khasi Hills rengkat bat kedegi enclosures di badan angde di kedega serial number 1 kaum Union of India says vaccine is voluntary kebaar kalau Supreme Court decision a person has a right to choose medication as per his choice kebalai dan ke Kerala and Delhi High Court decision vaccination is by informed consent or voluntary. Teknik ka PIL rule file Supreme Court, civil case file po Gujarat High Court. Ketika penria belum vaksin may cause serious adverse effect. Covishield ban age restricted in 11 countries. Kini di Sisa, but katum kini kalau 1,559 death reported in newspaper after vaccination till 29 May 2021. Kini kadang ka Tamil Nadu Medical Practitioners Association letter kadang ni. Tata kini ka AEFI and USA bears report kadang page kat lai. Who should not take vaccine, Covaxin and Covishield kadang page kat san. Protest in USA against mandatory vaccine for students kerana page khatra RT-PCR test not reliable kerana page arkhau misconcept of asymptomatic transmission kerana page arkuai nota kini khamudong kap dei kerana page arkusal vaccine manufacturers are exempted from legal liability kerana iu halendat kini kini ni haban ya keren bahaya kini nomor belai bom fix responsibility kila kadon kanu ka jinja harap kibri bila ai ka vaksin tementah kini ke jumpan bor ban penbor baik ya kiwai kibriu ban ai vaksin jumlah ban long nyim persya yang vaccination tiba kwa ban ai kin ai tiba kwa ban ai jumlah ban ai mendai ban penbor jumlah ban ong phi bam nak jam hur ini bobam do sarkar kadi bersuku syai kata
bagi kinong song juga di India la enshrine da constitution ini bangin im kat kum ka nega artikel kum arhuai te hakbe de kene nagle committee ila shimru ikarai ba hapo phut muri ni la ong baik yaki nyinsa announcement ta kinong song dukan ba kibakwa ban li injection kin li ai rela da kinong buan ong balat phima injection khangi dukan pentip sanga orang wasno yan insist da jingtho ya magistrate lane dipulet ki ong ba da phim ai vaccination khangi dukan jupi ki diban ai jingtho nang ba nyinla ban ya syakmat ban le ki badan kam boro ni don la jong ka hok ka benta banyak kali don la jong ka hok ka benta ubadi dukan don la jong ka hok ka benta nong khap nyu don la jong ka hok ka benta kinong trai kam ba fair hadu kinong trai kam sarkar ki hakan jaka ka sarkar bahkan berikan relief ya stres jong ki ba arbnai lockdown kemiok bala kemiok si kejing yap kan we piat dan beli ai na sarkar dah jaka ban ai bersiem keberngem bersit ban long intimidate hi kini ka tantamount to criminal intimidation bala phimle kumta pinah bale kumta kinong trai kam sarkar bukri ran siam jing siam jinja ma piong ki ba dem ai injection piak test man ka shousi kamu kamlo indirectly intimidation ka phimla ban le kumta but phimla ban pan buar inu ndai bang persya ekni injection ka ex committee jong dar barsang madam step lakran saya kenal ni persya ek injection ni persya ya jing thambor ongba ada phimle nginum sya ek bende kumta phimla ban ong ban pundu khawrusan phimla ban ong ba phinde dekai pat kilat ilenti menta pun sudu baklai baduk pusuk ba dalam injection mio khawrusan dekani kakta te brio tang nak stress hak jaga ba jinsek incline ki opang no man kiap nol ka bam biang ni mulai sudan bok ba ka competition nila sam jing yarap lai sien ki nong song sinong bat menta sien ngin nang sam biang te nak liam MDC ro mende i lawan ra ki jing bam nar bam ki bi long ye ki basem jenja sem lanar te kan ni fi kalong ka sarkar kam de ban thambor ya ki baduk basuk sarkar kadi ban pek ya ka bha kamiat jong ki baduk basuk nomor ya ka sarkar ni jiet mengi pai ba te nomor arajar arfulai kalajan te la da hila kam ka gumne unle le kam ka su baduk persyai kini kai marat te kani kalong bek ka message ke mana ka executive committee jong dal barsinong mulai muri ni pha sarkar ba what threaten la intimidate ya beliau directly or indirectly lem kumta kan la berpoi segaji ci pai ba usai bala da ka deputy commissioner kam slap kan ke city ke bangin ai menta kemet ngin salek dak pi ai mla ban su ai ba fin su ong ma phi le kata le em ni don la jong ko hop ki bakwa ban ai kin ai ki bam kwa ban ai don kam ban pen bori ki kani ka union government of India la kren shai ka health department juga union government la kren shai is voluntarily not mandatory te mi hab ban ya kat kum di kendon ndai ban su bulldozer sabangidan ka buat tika kalau kai ka basusi ban i ba beri kemudian hakai suki di benar kam baklai ka bawar ke jonggi dak banyon girit kiria hidup isuk mata ki pai ba apa senong ni menen kasi ki banyak kali banyak auto ki ba nyak taksi ba di dukan li kham tam ki ang ba bas ni le no ni la yak ni te nga ba dan jingpang kum tam tang tersudia injection ngan jam tam ta ka yang nga kan lam no tego nga saban le kata la ki pun bor ong song dia lek lang batnya ba kidi ban ai ka undertaking bala da jak no kono ka jingjak bersusi ya itai ba ai ka injection ba syapan buat ka sarkar red bersih fukrur na da fisio fukrur ka berkai ni ai lo da kene ka por na sungo ya sarkar ba kala ai jingrap ya kilong yang ki bayap kubet ka gabur ka jingkar pa ka sarkar badan burang jungi ai lang no sa jibu apang kubet
Aisan fu hajari di banyak ai no lai fu hajari bapang kubet begini yo ban penakam nomor kumkolong mentah di ihi ni nakaleng sinong ila dep sam jingrap la arsian lesian hapo sinong dan nakaleng sarkar kam dan arbana la loktam beduk usuk ilayap tementah ke tenbok begiyo ki nong mikmat hamulai di bai ai jingrap beduk usuk te i ba kadan kejingkermen dia di lo iya di beduk usuk te ngaget scam hiba sarkar kan sutu ya kan Bate kumbalong mentah biok kubet apa senang jungi dol buan di beduk. Dalam dekat ai jungi ram lai fu haja tak lai rap hai ke yang sem jungi. Nak liang jungi senang ilak habsting ke jingkit. Te kerpat yang sarkar madon buram mah. Ko bakit ya khia shan jung pai ba takan ya rap lang ke kita di biok kubet. Nalai ya rap kita biok kubet bopang kubet tengah trai laja ini jumpa.